Mauvoo esililwele maungini makuno kitutumo na meki wa mwakikuya mwingine nendela mena udhatu munene esililwa amaungi mewetekana tamoya ndukani mwe na maone kama asemba vala nende mama sembania na mama kwata mama kuna muno na itina mama vivya volisi ni methe wana evinda yomu ya kumavalani enende vala malasimika kukona isasike 7 esililwa animeta no ni mavisa ama volisi na masembo sivitali ni wa mwingi level 4 mena maumesie kautalina musangi yanange weno Maovisa mavolisi musini wa mwingine medho na evinda yomu kuvalanye nenzi alameno dhatu mwingi kavindane kalama kwenda kumoa esililwa ele maungei esililwa eli ni maweto tamengeta mbesa sokoni wa mtongombe vala matiwe mpaka musini wa mwingine makwatwani enenzi Maovisa mavolisi ni malasimika kukona isasi yulu ni kanae kali ama valane enenzi alameno dhatu mwingi ni mama vuona kumakwate mwakivala maovisa volisi malikile indi wedho ekali mea sieni manyamai tumuno nisiko siya ungai musiene akwikithia kiko ke osipidi musini wa mwingi Peter Mutuma ni wasekana esililu kwa masito James Makauka vive na ulawe na miaka miongwele na nyanya na ngumba umusi ulawe na miaka miongwe 3 ni masembo sivitali ni wa mwingi level 4 mena maumisi maingi muno omituki esililu angi maunge mwingi ni mana viviso na kufikia kwa semadhayo monzi ni wa chumwa kimwe kama emeka nikanena na maenenze mamusi vala mavikia kwa seta bena ingile sia kwatwa mutu angombe siongea kwa mutumia moyo twa Rogers na ila sione kasi asemba na ende sia ate mpaka sia kwatwa ba mwinge town na nondo ba mwinge town ando ni methiro mebangite mekala macho kwila sione kando ni masemba na nisio maikwata siambe yopo na siapo muno mpaka bakube kwawa na kila kina thina muno ni ngaliko ya usalama na netokolia serikali ishugulike ngaliko ya usalama muno nundu bena thina ni kwetha yu ingeisu siengea na serikali ba na kwetha be action ikosa ko netokwe ya serikali sana atongo imaito madhudhe serikali either serious na kila ngwendo weta no pande ni wa alamoya na alama tishe andu ange alama manza kwitu tawana biashara tuina wia ilo kila wa manza okanini no kwitha mundu ungi na ketelete kila wakwata ose yu ingisi thi wetu sithito sivivwa almost weekly na methito mosoma kiu na some of them ni methito mundu othi polisi na alekwa no kwitha mundu subado asioka na okuka kuya ingi sasa hatujui wenye wanaiba inastahili wachomwe ama inastahili wafanyiwe nini nondo ithita wanaiji tusomete lesson lakini mwala mobiwe twa mewia team momeo tuwia team ezio ko ingi makoga kuyo ingi kwa ala moya ni somo kwenyu mona kiko kya muthemba tosi uketha mundu ni waika na uketha ni wasoma ndaketele keso mubikia kwake atoi maka moda ni twende nai ni kwetha yona to ya moko tuko we kono customer simoni customer tuko na wesemba we koma na kingi kieko kona ko twe mukole serikali tafadhali mojaribono mutonya wethe ni mwakilanje ngaliko ya security tweke komea muno kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musa tuitanise na Mauvoo asuma ingi kuvivwa mwingi tuke kwa Mauvoo makonete siasa volandongo ya chama cha ODM Raila Odinga ni waise kananzika yosia kuvindua katiba kangilili na 10 kuisela tala wa bibi aino siendeye ainena madhikoni ma Hassan Chitembe muatei munena wa chama cha ODM kuyatiribe matiga keswani Raila ni waise bibi aini wona ni wa wendi wa mwenenthi. Nimewambia watu pale ya kwamba tulileta BBI ili tuweze kuleta marekebisho ya kisheria na kikatiba tuweze kukumbana na yale shida ambayo ziko katika taifa letu. Hiyo BBI imependekeza eneo hii ya Kwale kuongezwa viti vya bunge 3
yani 3 constituencies ambazo zilikuwa nakuja eneo hii. Vile vile BBI ilikuwa inazidisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% hadi 35%. Vile vile BBI imekuwa inazidisha idadi ya wakina mama katika bunge ya kitaifa na bunge ya county. Ili tuweze kusatisfy ile inaitwa 2/3 rule ambayo kwa wakati huu haijafanyika. Na vile vile hiyo BBI ilikuwa inaleta hazina ya kuweka pesa ya kusaidia vijana, ambayo vijana wanaweza kwenda kukopa pesa na hawalipi riba mpaka baada ya miaka 7. Alafu wale vijana ambayo walikuwa wamepewa mkopo ya kulipa karo yao katika vyuo vikuu, vile vile hawatadaiwa chochote mpaka baada ya miaka 4, na ikiwa kama wamepata kazi wana ajira ya kupata pesa ya kulipa. Haya yote ni mapendekezo ya BBI. Wengine wanaongea juu ya mambo ati BBI inazidisha tu vyeo, inaleta tu vyeo kwa watu wengine, ati inaeneza ukabila. Ningependa kuwaeleza ya kwamba ile katiba ya Bomas ambayo Wakenya waliketi chini kwa muda mrefu zaidi kwa kongamano wakashauriana, ilipendekeza ya kuwe na cheo cha rais, makamu wa rais, waziri mkuu na waziri na manaibu yake. Hiyo ni kiliko katika ile katiba ya Bomas ya mbele. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo Wakenya walikuwa wamejadiliana. Na BBI inapunguza idadi ya serikali, yani gharama ya serikali haizidishi. Manake mawaziri wengi watakuwa ni wabunge, mshahara yao itakuwa ni ile ya bunge. Hata waziri mkuu atakuwa ni mbunge, si mtu ambaye ataajiriwa kutoka nje. Kwa hiyo ile katiba ya BBI inapunguza gharama ya serikali kuu, haizidishi. Okay? Na ndi mwendo musisenge wesu nukwisa kuweta wa nthini wa Vilingi wa Mauvoo 1.5 na 3.5 ni Angela Muse kuma kiswani nthini wa ngewa yake ya uteti wa wikendi usu muthelu. Tusonge nambe. Mwene kivila wanzama ile tongoise makanisa va Kenya Dr. Timothy no kulilie nongo ikuthinikia maundu ma amwika kwithiwa na thina wa thayu kana depression thina ula uende kuongeleka va Kenya. Aine na kuweka untini ya Makueni Dr. Timothy no kulilie ndongo isia kanisa siethiawa ivunditu nthini wa utai kuikithia nitonya kuthinikia mathina meke vathukanio ma athaithimo Caleb Chalo wa Mutunga. Nthini wa kanisa wa ABC va wote mwene kivila wanzama ya makanisa va Kenya NCCK Dr. Timothy Ndambuki ni wakulia ndongo isia makanisa na muno mapasta kukasa ikanda yulu wa kutamuika kumano na mesilia na alatumeta kwa kisungu depression. Mwikalile no tuiwai kuwana andu amwe ivinda yiku ina depression mbingi. Andu asu maikanisa ni undu withukisia pasta anena upo museo akewa pasta neno upo wa anxiety nundu yu wagitumikiu aketunga kana kambia reflect yake thia ni endete nziani endete kwa yu ivinda ni ku yu na nicho gitumi mundu ethe na depression ukuthia kaenda bukweyo wa kana ko wa ungi kewa mikwa ingi mingi mithuku. Akibishop uyu wa makanisa ma ABC elembetani ya Afrika ya kati umeloni wasua na ethioni wa wetanusio andu kuluma mwikiyoni tanzie mwe akufetangana na mwathavu alama ingithie tawuwani ula ukete kuwetwa muno ni kitu kita depression. No wani kwa tikindo nundu ona agenthini wa mea 10 ya ngai kwa ngerekanyo na niyo ekuite ethics sio ndesi ya Mukristo endo nuko wanduko wae na ndukoye na ona kavita sindu sio ndona sia corruption andu aingi ona maimesi na nundu wa mwikalilo zuma yiwa no ya ayuti andu emeenda utungwa siana itungwe kanisani mabasta emeenda kumanya nayo umundi message la twailo nengane makanisani ya utungia
mapasta no mubaka matrainiwe methiwe counselors nikenda mona symptoms makagalia twana tundi makatutwa process ya counseling makamatunga nundu maleo matunga depression ine kumina andu na tuende kwithwa twina mwikalile uilu uneni wa bishop uyu kakavindane kakugeta ukusiwa ithoko cia kimisi mwika kwa na andu kwawa kiko cha mituki kikila cha musikali Caroline Kagongo na ulao nawe takanie kuyumia thayo wa katano muvetuku itina wa kukonanywa na siko ile cia owani. Mutongo TV Vilingi ne wa Mauvoo Kumavaa wote kaunti ya Makueni neta wa Caleb Chalo wa Mutonga. Ni muvia Caleb ivindani yitho wa mauta mangali uende kwambata atandithia maukui ni maende na kukuneka muno thini wa utandithia uo atandithia maukui masako ni mekwenda silikali likilile na kulela nsemetalatala ila yatumie mauta mambata nikenda kuitana utandithia ula ukunikite muno. Daniel Mwongela nukutoela nzembeange. Kuma ivinda ila siku cia wa corona cia wetiwe vanthi ya Kenya mituo na mikale ni yaliukile na viasala mbingi cia kwata ukuniko. Viasala hii ni wevo muvea wa ukui valamuya wa kuolanga utalo wa andu alame ulikangalini wethiwe wekiwa na wetha ndwete ukuno munene nthini wa uvongeu. Nataka kuongea juu ya challenges zile tuna face. Abiria wamekatalia 30. Serikali imetukazia hadi tubebe watu 5. So chenye tungeomba hizi sheria za COVID zilegezwe ndio tuweze kupata faida. Kwa sasa tunafanyia mafuta, hakuna faida tunatengeneza. Unakutuika mathoa mauta maende na kwambata serikali ndia isaulelelia andwa kakanda nikenda kwikithika na mawiyamo ni maende na kuungama urula wende na kwikia wiyawo wiya ni munene wa uthela. Tunalemewa kulipa juu ya hizi masheria. So tungeomba tu serikali itulegezee hizi masheria ndio tuweze kufanya kazi kwa njia yenye inafaa. Ama bei punguzo ya mafuta ndio tuweze kufaidika. Indi twinobinyege kumwinge muno pyo wa mauta nondo kulate na kuazi lingi 50 mauta mabandie weza kwethia ona 50 wekia mauta ndio bichapa la tunaenda na yuti ikita uthukuma twethukuma tugezaithia athethukumite ntro rine na mwene kivila wo ni walesekana vena wiya kana wiya wo wendea na kwitha wende na ukwata ukuno nundu mathoa mauta maende na kwambata na mwainio mauta maina thea vala ni undu ula wende na kwete ukuno munene ingi chama ni walesekana vena wito nundu maitonya kuongelela mwene nthi mathoa nundu onake aende na kuelesekana enthi tundesila maomoni tigua na shilingi 50 lakini customers ya ni shilingi 30 na mauta niwe mabandite yuthina wilikila bauge saithi ya customer wa mwezi shilingi 50 atigua andu 5 thina wilikila bauge saithi ya tame 30 mama tame 50 metwe 30 uge saithi ya na moto tigua andu 5 uge saithi ya be thina wilikila bau Yuma televa ni meka ila muvea wa kuthinikia mathoa mauta kumasauvisia mathoa su nikienda kutangia mawiyamo maelesya kana undusu na uo utonya kutangia viasala hii indi vaenea na kuungamilwa vu viasala hii ni tonya kuvaluka vanene. Mia wethe uoba hii niwe saithia maundu masongo neza tiabiniye muno musumbe kwa kube onangi ange makaya mwani kuiba mota siaene megeta umya sibea makaketa utamu kana matonye kuiba ene weza kwithia biashara ni thukie nundu wa mauta meji ulumu no kwa uni tukulia musumbe wa itu atutheesie mauta weza kwithia kila kindu no chacho kondo kinabwana vena mwisi munene wa anakiala mathukuma muveani wa ukuikwa sema wiana kulika ndawani cia umila ethi wakakanda kamea Yesu kailelwa. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kauntini ya Masako. Mwana museisi ange wesu ya Daniela Mwongela kuma kauntini ya Masako yenenga mwana wa kwa mbodhi umwa ninukite na mavoka uta tuithe nova. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia
wengi mukamba ni wisisia kusandongoi kinyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani ginyamo siye ni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa dhela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikie kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Alo, kaka ingota simu da kweka na raka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa uza mali nesa ni utinde kwa ukoni wa timu. Ye? Mwekene ya mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthukula ipoka foka iso mbeso ndesa wibinge wiweka. Nuntuante na muisi ya dieve na wakwata. Nithi na simu noko niwe. Wakwata wewa mbesa itisi ya mala hivo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Ende kitai. Kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane warela ndambezi othemba diamotabisie. Ndambeye. Kalota simu akunye tukambisia siya na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe. Hii area ya Kabiti iko na shida ya maji sana. Hata mvua wakati mwingine hainyeshi nyingi. Hiyo ndio sababu tunasema kama tunaweza pata tanks hata kumbwa ambazo tunaweza weka maji wakati mvua imenyesha, wakati ule mdogo inanyesha. Leo ni siku kubwa sana. Leo ndio inaitwa National Jiggers Awareness Day. Na siku ya leo tuko Murang'a, Maragwa, shule ambayo inaitwa Mihango Primary. Na tumekuja hapa na Loto ambao wamekuwa mstari ya mbele katika kupigana na jiggers. Hata ukiangalia nyuma yangu utaona ya kwamba Loto wamefanya kazi nzuri sana ya kuleta hizi matanki za kuweka maji, wameleta sanitizer, hata wameleta bucket. Asante sana Loto. May God bless you. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Ni muvena nda ya mwenda musese nondo akwende na usese Vilingi wa Mauvoo vani Mutongo TV ngwatanio ya mukamba tusonge nambe na Mauvoo maitu kwithiwa na mamutha me mwanya ni kindu kietawone itumike vathukanio kino kieto ni wau mbanga kana kusiawa uili au kisio ni cha metaboni kaunti ya Masako matheka na mwendo wa Keroz ni methitwa mayesela ivinda yomu kumana na makwithwa mena mamutha me mwanya boni mutesia mwandikitwa wa Mauvoo kumaka ngundo no mathokeiye na atumba nisenge wa ilo mevatisite tutetheka ata na ino ningewa yake ya keli. ila meitu ya thela vinya kana yamesema wanzuni tumandha kundu kwa kwekwatela na yu hama musi wa matheka menda ikwatela nye na
Maiko Munguti ula ni mwana wa matheka enda utulise undu thina wa mau wakomanie na thina wa metho. Metho mangu metho ana thina. Ni kwithwa kindu kila jali kama aone. No metho na mongiabeke ambao kai kawe kiti metho. Angizuke undu mandata bina. No metho mandata si ungethea undu maeta bina metho go maeta bina. Ungethea yu kuona yu talelo. Kana takuza kwaza. Mwambe tazi undu wanda onona bacha talelo. Koko kethea. Nwakana ta. Mangitini umadata utawindia ilane ne bacha muna. Musiai ni wavata musini na niwe wiyonea maundu maingi kula kuia nae. Siana sia ama matheka alani esukuwe manduku na matheka no makwatu ni mathina ama kwatie siana sia matheka. Mathina mambia mena miaka usiambie na miaka ndio tono wenda ni miaka tiana nundu ndio tala. Ndi ni wethi we ona ke eo muima ethi wona siana ethi wana etwel atatu tuana na ethi wana etua siana wesa kwithia chukala ko kia kwithwa na mathina ni kake tina na udhuna ke mutunga na ke woko kwatwa no mathina eo muima eo na siana na ke thiwo ka kwatwa no mathina sima ikona ke otawio o kana ke thiwo na siana na endi mathina sima mwingia. Rafael Munguti numo wava kuvena ama musi wa matheka na momva yundu matonya kuyika na yase vamu iyo ni muito. Aya. Paimundu na matavia kiwu ndo kwitha bena challenge. Ndhe paimundu kwa mutungi na kuthi kwa kwina thina. Ndo no kwa kethia sometimes matana bakwa kwa nomba ni makwata support ya liu kana makwa makamtethia lakini andu ingila mawani nomba yakwa imokema withdraw wethi amesia nomba kwa taina kila kindu chonde lakini wethi atigo nomba ndi pani nzeo lakini pena challenge ya sometimes izo kwithia maina kindu chauja na wethi alama tena cho na itu tiwa TV ni kana ndo kwithwa lazima kati mande tona kwata chaoni lakini ngutungia ngaimo bya muno ndo kwithwa pe andu ngo nzeo methi to meet support muno oilata makajia maitu nengo support. Andu matheka ni methiwe maikwata uiti masivitali ni kivathukanyo indi yu uiti nuvikite vandu no kongama. Woni Dominic Mutinda mwana wa matheka ulone kumbililo ni thina u mundu muima. Arandia sivitali. Taite wa thina una umana na metho. Na tadia ga tirike kul. Oza ye ka ti andu ala mato vite. Oza ne ndelu mbesa. Riu te nora muno yewoni kati zika inangi kati ki kwa mbesa. Todi okula de te kaiwara kati. Tati kwa te konda titona titikai to de kawa. Oza ya ndo muzeo. Ona kutika makwata utethio kuma kwendu kivathukanyo kila makwata kivikia kumina mathina la meva musini wo indi yu no mande na ukulia mande na utethwa na menda maisha kila cha kwatikana unaweza kwithia pena challenge kinano ndo kwithwa onthe paju mawitona na matetona mena siana nini na ithia yukana kanini weza kwithia kana nike kuyaka ina leu kina kindoto no nengwa wejithia tikito sisi atona kwikata tikai wanindi kwa undie ni kulia kwa andu onthe mangoyo lau kwa mundu kendo tethia na mundu wonthe ukona bata wa mundu ketha we mwathimena nukuatana kumatethesia you are most welcome na kila kingi nditunga mubea muno kwa ala methiete mai support onolo support yana kindu chake kinini ona presence ya kubika ona kuko kumila mukavoye muwe namo chi kindu kiseo lakini tuele wabena bata wa material needs. Vane mwiso wambe netina amwene mathanie mautethio kivathukanyo kwia musi wa matheka na no kwitha molilwe kana vaendi atendi ni maende na ukulwa ni kana malilikane kila mathanie kwa musi wa matheka. Ni kwatie mwasisia mwana mathina la menamo kindu chambe ni muona kana ana andu sasi onthe mendo tethio beivinda makesa ukela mende makemandhie liu makemandhie uiti kana makemandhie chochote kundo no kulia wandu ala ngonzeo mathanie sindu. Example nitambie kwa lelo ni county government nundu kubika ba withia ni thina na county government kuma 2019 la taiba mbako no mundi tina mbako na lelo su kila kingi wasisia tangi ba ya teto ni county government na makatha na mionenga ni ball
nundu yu andu amena thina yu andu matono kwata kiu ni mathanite me kwinza ball itevie musio nitethia community inu kundu nokulia county government itongoetwe ni our able governor Dr. Alfred Mutua tafadhali osindu ila ciathaniwe nibikwe nimwe wengi obo wa NHIF ni athaniwe makaivya wa kila mwaka lakini uyu uyitiwe mie kuendea nundu akwetha NHIF cards tindive kundu nokulia kwa ndaya kababyo mundu wathanie na athanite na ngo ya wendo tafadhali no ko katimizo kila wathani toke sethi andu amaitu no maendelea kwikalaneza muno county government ni kumu request patoneka ukaimutwenzie ball ila mwathanite ni kana family enu eko thinwe kiu ta yu kugete thano muthuku tizima kuma cha kiuba itangi thithi bano ithi kuta tonwa ball yesu ta sabwa lelo na ta stethe we maundu ma witi wandwa aithite that is sorted ko ngaina tethio kilo mwitu utatulikite ku kana kuumia ndumanya langi mathua chao indi nduketele umie kana utulike tusetambia na kutethia mamusi wa matheka methwe matonya kwikala mathayo mekavao na kwithiwa maende na kwisila maumu maingi kuma metavoni utuini wa uyini kaundini ya Masaku ni tawa Boni Mutisia. Tusonge nambe Minister Muvyeni wa Kisomo Professor George Magoha muthenyani wa umuthi ni watembeile mbetani ya Kiswani kunena nina alama yakona niti na Kisomo kuyandua ni kusisya wailu wa mawaliku ma Kisomo ingindini wa ndambuka Professor George Magoha no kusisya unumelati ila inenganitwe kwa masukulu ni andu mangosya ulau iende. Next week we are going to go and make sure that the schools reopen again. We have relooked at the issue of competency-based curriculum, which is to be midwifed by Professor Fatuma Chege, and also to train for 6 good days on transformative leadership. That's why we have got experts from Esami. Looking at the education sector holistically, I think we are prepared, and I would just like to say that the government has now given all the money that was required, over close to 17 billion for the primary school sector and 59.5 billion for the secondary school sector for the year 2020. As we prepare now to reopen, the PS is here. We are ready to go. The first term infrastructure, the first term money will be given as soon as IFMIS is open. So there's no need for parents to be worried about school fees as such, because when you look at it, primary education is compulsory and free by constitution. So nobody pays any fees except if voluntarily they want to pay for lunch. Kalivu Motongo imathau ni mathau mama kweni County League ni maende iye vala mathau thanthatu mathau kiwa tethi na ona uyovo ithau katikati wa Kibwezi FC na Malembo United ni yungamiwe na tekani ya miongo muonza na thanthatu itino na nduthi kumela kiwanzani kila mathau a meuthau kiawa Mauvoo meweta kana nduthi yumelile ila timu wa Kibwezi FC wambiya kulalamika kana rifarino kuendeshe timu wa Malembo. Kennedy Mulinge ni wako tunangelelenge weno ya sport. Timu kumasioni kivathokonya va kaunti ya Makueni nilikile kiwanzani kuthima na vithanthini wa ithao ya Makueni County League ila ni ligi ya mbesiwe kaunti no ya Makueni kuthima inengo cia kuthela katilu katikati wa Mwika na kukile inengo yo na vamana kusia Mwika akulika metuone methuku. Kiwanzani cha Kathiaka niko kusiwe ithao ya kuendesha na kutanithia katikati wa kilavu cha Kibwezi United na kila cha Malembo FC indi ithao na vika muthieti na wanduthi kwambiwa ni athoki ma kilavu cha Kibwezi na kila kindi kwamba 3-1 maitita kana refari wa ithao ino kuendesha kilavu cha Malembo. Ithao ya mbesi nesa vala kilavu cha Kibwezi United kifungie mbao ya mbe nataka ni siambe.
Valanda tekane mbutho itina kilavu cha malembo kikombo yambao isu kwesala Emmanuel Mwanzia etina wa goalkeeper wa Kibwezi United kwema kukwata Movela Kilomio. Meli ya Kibwezi United yoneki ya mbesi ya ukwama itina wako thini kwambao ya kele kipindi cha mbecho kita uthela na ende ya karatu kipindi cha kele kikate Valanda teka mbutho itina nduthi siya mbesi. Tuinena na kocha wa Kibwezi United notulile mutinza mamadhova Kenya FKF kwa kuitikile marefari kuvuvithia Movela vya kilavu cha musi katika toa timu ilasi uthauka awita tachicho thothi ya nduthi ithauni yeu. Refari usuni wa hamusi mundu sindu ilasi utendeka ni just tackle ainenga na kadi eyito ainenga na coconut therefore ni yito eileo tunenga ainenga coconut ande kwenda twethikise kindu chambe atwezo realize ne mundu wa musi ande kwenda kwigwa ndo tunenga na ito tuikwenda ithani referee onito ene musi twinenga wa referee wa home atuinake tuna referee wa musi atuinenga we twete wa referee kumanza nikimomone kwa referee wa musi. Kocha wa Malembwa Peter Mwanzia notongithisi ndeto hii aitula mutea thao kima Kibwezi United kwa kosandai ya kiwanzani kila cha kusiwa masani tasu oge miendete nikindu kitekisio na nikindu ndeko expect ya timu ya Kibwezi maumi kini chama because nondo nando experienced na ndo madao bitege binge na maile te kwida manania level yulumu no pio ya discipline mudao kikojikwa ata referee nikindu kitekisio na nikikuona nyaka na mudao kisinde na discipline tena wake and then ila passion ya football tena. Peter wengi no wetie kana we awone kwathoka mathao undu mavangi itwe ile tikosa kwa marefari mavuvithia mathao issue ya referee la mo weta idita ta club timu ndi soma na ugiro thaka na referee weba ma referee isu usini responsibility ya FKF officials ile tunenga wa fixtures tikaona maybe na together na game lakini titabaziwa kaida na referee mona titabaziwa kaida na fourth official mona kwa katika ka FKF officials isini responsibility yo. Makocha a onthe nimeneza mathao va Kenya FKF kuikithia kana marefari ni mavuvithia mathao va sa na mesie kwa FKF officials yala makwete kiu no mazisie maka balance ugethia ketha no referee umironga ligwenu atwa saidinge no sia makindu kana mali nika no lozi waku nika na akoka nika na saidia paina mivutano sinondo mundu ayenda kumanda wina amanda na nzia sionde the same KFF mailite kumya referee pasa na security nondo tuikuona tutoma pia kuthoka abandu hata vate security ndini wa mathao wange maligi na kana Mutongo FC kuniwa kamoka wone Nunguni FC Emali FC menanya vitha na Sultan FC tina wethao yo kuthela mbao imwe kwa imwe Valence FC na momea na nise vitha na ukia Super Boys tina kuma vathei kwa vathei ithaune yo. Timu ya Kiongwana FC na ile ya Kalamba Sharks nengi usindi wa mbao ile mathaone mo itina wasinda ni mwala ni 7 FC na Katunda FC kwa makofika kiwanzani undove ivangi itwe Mutongo imathauni kumakathiaka kisayani Kibwezi utholono wa sua kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Na ndi mwenda musaisi ya Mauvoo Suma Sport ma Kennedy Mulei wa Mulinge kuma Kibwezi ni mama watoete muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa mwanzanita wa Steven Mwema ni muviana ndayano ndo akosisi ya changi ya kuvyangwatilo na cha vyangwatilo nuko na biado avikanike ndaindi pekwe ondo beka wanga likoenengia ya studio kwao yu tiwanesa ni kuendeo sisi mwelu wa ilungula siati.